Gospel Matius kenong bakat riu kod bakat pra. Jisu uong Petros ong ngaru ong hami ba melong Petros. Ba halor ni mawsiang ngante yeka balang jonga tegi kerdop ke dujok kinomla yeka. Jisu ong Petros melong Petros ba halor ni mawsiang ngante yeka balang jonga. Haga Bible borok away. Ke testament berimbat, ke testament bertemai. Ke itu syai, ini bau mawsiang udah Jisu. Haga Bible borok away. Like no na kani ke Matius kan riu. Haga Bible borok away. Mawsiang udah Jisu. Mdei Petros. Nyemlap bahaga Bible borok kawai ke bawang bau Petros udah orang mawsiang. Petros delade keren syapang mawsiang badai Jisu. Haga siti jong Petros ngin pulai ke siti jong Petros mata ke siti ke penungkong. Ke siti penungkong jong Petros kenong baar. Ka keren syapang Jisu. Baru ong mapiro pilong kemut yang iki bangit baru ong long baar dekot kebesan ya piro pilong ki mau kum ki mau beim ki bala tei ye pi ka yeng ka bakan jaman sim ka jinglong lungdo ka bakoi ka dekot ke banriu bat la thoru ha ka jingtho Hakimi ngabu hasayon ya maudong bakle. Ya belajet pada bokordor. Utau bengej hau. On penleran bokho. Utau bengej hau. Petros jelade ukuran Jepang. Jisu. Baudai maudong bakle. Sang Petros ong kumni hakmi ngabu sayon ong kanire ke jingtho ka bala keren lepa nage kitab Isaya kanire ka jingkren jo Petros baru keren naga kitab Isaya nang ka ba aro pra bar nang ba pra ka keren chipang maudong utau maudong ubau Petros ukren ka keren chipang Jisu Petros ong kumni maudong bakhle ubala jet baru bokordor utau bangej hau on penleran bokho kadekot ke banyak orang kumne ya piro ki balangai ulong bokordor hari hagi tu ki bom kongo kemut ki bom ngai umau yo bagi nong tei ki lakentaj yo tala pelong ukhle kadong kanipat ke cingtho Petros shim na kitab sam shispa khapra baru Petros ukren Jepang umau ubaki nong tei ki lakentaj we tau nong umau bagi nong tei gila kentai udah Jisu udah Petros umau pinla bagi Bible katau syapang Jisu bala depi ong umau Jisu keren Petros wong melong Petros ba lor ni mawsiang la depi ong mawsiang de Petros but pi ong dai tamu bade umau Petros delade we thot khot besan ong mapiro ki bangai baru pilong ki mau baim kene ka Petros ru yela baru ong ya umau ba ki nong te gala kentai kene ji sha kene Jisu ru kren ni kente Jisu kren ni kente haga kitab Matius haga gospel jo Matius nang barfoi ngin pe khendiat yene nong namar Jisu itho yegwe parshi ong don we nong udo we briu ba don yegwe briso ba do pa hadin ba udep shna udep tei udep thung yeki jingthung jingtep yeki deng batkat ba don kam thung yeki bri yeki deng so hakane ka bri jong ulej phai no ulej
ulei no syakri bajinga baru IT ka haki nong pe ki syakri te dela jan dei ke porot la dei ke porot ndala dei ke porlum so une ubriu pha yigi briu jong u bakin le lum so na gane ke briu jong u kan ma phau au IT yigane ke briu so jong u haki syakri ban pej ban sumar ya ka Jisu itu yigane ke parsi baru ongin upha yigi briu ke porlum so nang ta ki le gine gi briu nai na ban le lum so nda ba ki poi ki le ben ki ba ko ki ne gi syakri ki ba pe yigane briu so ki le ben yigane gi briu ki ba wan na une utra jang ke briu so nang ta upha pat de ki wei ki briu pha biang ye ki briu jong u ki nero ki sempat ki syok ki le ben ke ba khadu upha de lo jong khon nang ta Bible ko ong te nda ba up tau khon wan kini gi syakri yo i u bo de khon ki ong yo ni namar bo de u no yo pateng ngi de ban penyap no sundon yo kumta ki la penyap yo Jisu Ukraine yigane hagi Parsi jisha Ukraine yigane shagi Parsi baru ong Jisu yu thot khot ba saw ar nong ba ar poi ke khot ba saw ar jo Matthias Jisu yu tho ki bolo ong Hato pimsham pule ke jingtho utau mau bagi nongte ke lekanta yo tala pulong khle ke dong kene long kata ke jingle jong tra ber kelong ba phla ha khamat e jongi Jisu phaji Ukraine chi Parsi ong hato pimju pule ye ke jingtho pimju pule gi tap sam jis pa khat phra ka bo ong yo ba utau umau bagi nongte ke lekanta yo tala pulong khle ke dong kene long ke jingle jong tra ye kene la shim le tap sam long khat phra jis pa khat phra ko ba ar pho a Hado ke ba ar phlai ar phlai pada Jisu ong umau yo baki nong te ke la kentai la pelong khle ka dong na margata ong Jisu on shimi hima ublei napi on ai ya ka hima ublei ha ka wai pat ka jai pen riu ka ba kham sei so khambun so u e u do umau baki nong te ke kentai unde Petros umau baki nong te ke la kentai deu Jisu Wei ni kon ubo ni utraja gabri so upa ka thau yo kon bla khamar we jong blai ubade Jisu ke igni ki syakri ki balai haswa kini ki bri ki balai lumso kini ga kran Jepang ki nong ye thulpa na ka wei ka pateng benriu shi ka wei ka pateng benriu ki le ben ye ki le ben yu Jeremia ki le ben yu Isaya ki le ben ye ki nong thulpa na ka wei ka pateng shi ka wei ka peng ki penyap ye ki ong Jisu ki sempat iki gile ben iki kita kada ke Parsi bo Jisu Ukraine Jepang ka himau blai bar Jisu ong yo bo mau ki nong yo bo umau ba ki nong te gala kenta yo tola pelong khle ka dong na we khle ka dong ka thau Jepang umau uba haba ha uba ka jingte baro ka shong sama haba umau dong a cornerstone umau dong ka kren Jepang umau ha uba ka jingte baro ka shong Nah ba lada pi shim do ma lada pi penpai yo do ma ka jingtei baro ka khlem ka jingtei baro ka twa bar ka Bible ka kran shay bo mau dong baskem ude Jisu u mau dong ha ba ka jingtei baro ka shong ka kran shap ka thau shapang Jisu ha ga Bible baro ka wen do testament barem testament thamai u mau dong baskem kran shapang u Chris tapi pulai kini dulu sam sorry dia sam Isaya nang beprat kot ke ba khat sao ka ba kren ka bong kum ni hari umau jong ka jing jentut bat yo mawsiang jong ka jing jentut ngan bo hakamat jeki kon Israel kabakran Jepang umau jong ka jing thot lani umau dong jong ka jing thot umda khlam kran Jepang u Petros ka kran Jepang u Jisu Christ Paul batai gni ha kitab ha ga shithi jong u shiginong Rom ha ga shithi jong Paul shiginong Rom ha ga shithi shiginong Rom ha ga nong ba khandai ngini pulation nong ba khandai shithi shiginong Rom kumno Paul batai khot lai palai bar ong kumni kumbala tho hakmi nga bo sayon yo mau jong ka jing jin thot
but yo mawsiang jong ka jing jin thot but we bangai thu on pen le ran bu kho uneu mau hang ne mawsiang jong ka jing jin thot Paul batai Udah Petros, udah Chris, udah Jisu. Mana berkentaj dia ke judge pen review, dia ke judge dia ke kon Israel. Mana berjentut hau ni mau, berjentut ni mau dia ke jiu. So ueu ni mau, udah Petros, mau dia Chris Jisu. Nang no Paul yo ini area, mau jentut, nang no yo ini ktin, mau siang jong ke jentut. Upudan kau ini ktin mau siang. Ketin mawsiang ni isti nong rom nong khandat kop lai kadai Petra ke mawsiang Petra ketin Petros kawan naga ketin Petra habong Petra kadai udah mawsiang Petros udah mawsiang ladam dia mengenal mawsiang bahe udah mawsiang berit so ka Bible testament batamai testament berim Petra kekeren Jepang Jisu mawsiang kekeren Jepang Jisu. Now, kini ka donro kitab Isa ngan sependep syuai gini kitab Isa yang nombor arpopra. Isa yang nombor arpopra. Ngin pulih ka kendiat ang to ngin yap ngan poi biang she gospel John Matthias kalau nombor kanrio. Kalau nombor arpopra jong Isaya ngin pulih ke dekat ke bakhanrio namar kata kumni ong tura hakmi ngabo sayon ya umau nongrim ngabo sayon yo mau nongrim umau yo bala perang umau dong uba koridor bat kan nongrim baskem unono bangit hotau mau on penrem lani on penlek ran bokho Isaya ukran Jepang ni mau bukan sepoi gepor hakaba unsawan mau utau de mau ubala mau nongrem kabar mau yo ubala prang bha kabalai mau dong uba koridor kabasau kan nongrem baskem unono banget hotau mau kini gamde ka khlem thau yo Petros Isaya ukran Jepang Chris Banang kata daw Paul senang banong hakmi ngabu sayon yo mau dong ubaskem mau dong uba koridor unono bangeju bat ki jiu kin jintu do bat unono bangeju onom penlek ran bu ko le ha pha jing penrem ngapen ipis gawe hagesti ke banongkong jong Paul chignong korin hagnong ba shipo kene gede ka jingjia Jepang ka Paul record bo jingken mau Jepang ka jingyai lenti jong ikon Israel hari klau baru ong kumne ong kita ikon Israel ki kam ya ka duriau basau but ki ya ka riklau but ki di no mawsiang ki di na gawe ka jingdi ka ba kenjaman sim But ha ka dekat ke pasal nong beshipo kisti Paul si tim Korin kal nong beshipo sti benungkong ka dekat ka ba sao ki ta ki kon Israel ke ladi na ka juk ka jingdi bakan jaman sim ke ladi na utau maus yang bakan jaman sim ubabod yaki baru tau maus yang ulong Chris Paul ukren kene ga ga jingja ha ga jingya lenti jong ikon Israel hari klau ka bangilap ha ga kitab Exodus kal nong bakhatnyo kumno ki yai lengba bat ki di na do mawsiang terter baru Paul betau syau ong uto mawsiang ha ke Exodus kanyo ude Chris tari dekot besau utau mawsiang ude Chris sebab Petros ro ukuran Jepang mawsiang bat ong klem ong ngado mawsiang ha ga baga jingtei barok ka syong teli Petros ong ka jingtei barok ka syong honu maudong ubas kem honu maudong yo bala kentai daki breu Petros ukran sya bodong ngi barok ngi jingte jong blay baru don mau dong pat ha uba baro kita ki mau ki syong but u khot yo dong mau dong
u kren Jepang do mau dong bau deu Chris u klem ong ma ngade u mau dong u Petros dele deu ong u mawsiang u deu Chris u bagi yo da u ba mau ginong yo uta u ba yo u mau sorry ya uta u mau yo baki nong te ke lakentai yo ta la pelong khle ke dong ngam deu khasin ta rong thut ang kren kasi kene long ke jingle ba phala kene long jingle jong trai bat kada phala e khmat jingi ke jingle jong trai ke dai ke jingte jong u ke jingte jong u blai ya ka balang jong u ha u Petros pilap ha ke Bible borok we mat testament berim bat testament thamai u mawsiang ka khlam kan pang Petros mdon ga weru khot ka boong ka botaj pang u mawsiang bore Petros baro ha bagi kran pang mau le ne mawsiang ki kran pang Jisu lakhot yu u bo de mawsiang bala kantai de gibriu lakhot yu u bo de mau dong baskem lakhot yu u bo de mau yu bala prang lakhot yu u bo de bargum da ter u mawsiang mdeu Petros kadon tang bat pin pule gini pin lap tang shi lenong tang shi dekot haga gospel jo Matius nomor khandu dekot prak bong Jisu ong hakmi Petros melong Petros ngarong ong me ba melong Petros halor ne mawsiang sangap kalongkum ni melong Petros Jisu klam ong melong Petros haji shau Jisu ong melong Kepas haba bata ektin Kepas kalong Petros na kata daw haba ki tho ektin hi haga Bible Testament betama ki tho ka ektin Greek na kata daw ka sami melong Petros haji shau Jisu klam ong melong Petros Jisu ong melong Kepas kabalong umau haji shau ka jimut Kepas ka de umau uklam ong melong Petros kadai gajing bata ektin Kepas kasami kektin Petros so Jisu ong melong Kepas halor ne mawsiang ong Petra ngantei ka balang jonga halor ne mawsiang melong mau bar halor ne mawsiang ngantei ka balang jonga sa connecting te jingte kene ji shagre ga khubor jonga testament berim habo Jisu ang ngantay ka balang singa khlam kren ka khlam mi tang no u na khle jo ne na do no ju marwe ka uyo ini ga idea bante ga mercrest bante ka balang na ka testament berim u Isaya ukran jipangane u David ukran jipangane ka balang ka ban sa u Jisu sa te bat ki kren ba baro ki kren jipangane ka jingte ka ban sa ka ba u blame sa te bagane ke jingte kam do hebriu kane ke jingte kan de ha Chris naga testament berim ki kren chapang ga jingte bagata ga jingte kalong u Chris kata ga jingte kalong halor u Chris mde halor u Petros kal de halor u mau dong baskem u mau dong bakordor u a sure foundation kan nongrim baskem ubade Jisu mde Petros baru Jisu yo ini ga idea uni ye ga message ini kubor naga testament berim ka khlem wan la kawan gumto tip na e kawan na ta Jisu su perkhat na ta kami no yo ini ga idea naga testament berim bante ye ka balang halor mawsiang nanta hagawe ga jingja ngina me pecho na marka kapor ngina pe yaki khot Jisu ong hakmi pip shwabu Jisu leit ne perthai ke Bible ka ong ki sandran ki wan ba ki pe ki ro ke da temple namar ka long temple ka ba corridor do ta ka ba crowd bat ka ba shna bha do bat ka burom jong ta temple ka long ka bomla batai ba ki ro ka temple por jong Jisu pha je sandran bro ong pe yo I ke ne temple ong kan sapoi ke por ka ba onom e show your mouth lor mouth komot kan nega temple kan sapra kan sapai pat umau unom syong halor mau baro kan kelamadan lut baru ongkum ni pi penjot ini temple ngan teyaka laisngi Jisu ngan penjot ini temple ngan teyaka laisngi nang no yo ini ga idea ukram yo ini idea ba ka jumi no u ka jumi na khle jo u yo ini ga idea na ga testament brem Banag taraw sanang banong kam jang sorry haga gospel Matius kalong ba
kat ar ka dekot bersaupa wong ni ketirong kumba ujona do nak po do kha laisngi laimet kum taro khonu briu on shonga khando laisngi bat laimet kan ma ba laisngi bat laimet baru ong ni ketirong ong pi penjor ni temple ngan penye ka laisngi ki jiu ki dom ki ong ye ke ni temple late ka la jan sop da ki jan san posnem me pat me ong men te ye ka tang laisngi habagi kemu Jisu ki wat dau kumno ban yo penrem yu kim lap ke wero ke dau ki don ki bri ke bayang ba ki ong ngi yo la ngi jo sngo yu bo ong bo un te ke temple laisngi un penjot je ke temple bat ula ban te ka laisngi uju ong kumta ngi jo sngo yu bo ong un te ke temple laisngi kim sngo tho ukran chpang ke ka bible ke tho bo kata ke temple ke bo un sa teheden ha po laisngi ka gdei ka met jong u ka bo te had ka jing mi pat jong u saba kanu siu te ka laisngi yap laisngi kemur Jisu te kata ka temple jong laisngi hadi laisngi udep te kemur ka jing te ke bo Jisu te ka dei ka jing mi pat jong u kam de ke ek kata ka balang ka magila pani idi khmat u Jisu te laisngi but hadi laisngi udep te ke temple so ka jing te ke bo Jisu te ke ka met jong bat ka met jong ke ka balang habu krano Petros ong kami melong Petros halor ni mawsiang ante ka balang jonga uklam kren na di usu ka chuan la gawan kum to no utip ba ukren na testament brem ka bakran Jepang ka jing te ka ba ublei un sa te laisngi na ka jing yap hadin laisngi na ka jing yap ublei te ye ka menu blei utei ya kanika ya kanika temple ka bapra utei ka da ka jing mipat da ka jing penmipat yau khon na ki bayap so ka balang ka yeng ha ka jing mipat jong kris ngamonong biang ka balang ka yeng ha ka jing mipat jong ubriu na ki bayap so ka jing te ka yeng ha u Petros ka jing te ka yeng ha ka jing mipat namar hadin laisngi unte ye ka temple kamur ka jing te jong blei kade ka met jong breu na ki bayap kamur ka balang ka yeng ha ka jing mipat jong breu na ki bayap kam de ho Petros ngi tip tikna ba Petros yap so kane benta kade tangkum ne namar ngadang kren Jepang ba u Petros de mawsiang ngala pen ipi ni Bible ba u mawsiang u de Jisu na testament berim bro na testament thamaro ka u mawsiang hi ha Bible bro ko ka kren Jepang Jisu kam ju kren shisen ro Jepang Petros ba de mawsiang nang nupat ngiyo ini ka idea ba no Petros de mawsiang ha ka balang baro ka yeng ha ka u de khle kadong u de u maudong baskem a chief cornerstone nang nong yo ni idea ba ngong ga balang ka yeng ho Petros ngiyo ya kan namar deitana ni gethot kal nong bakhan riu Matius gethot bakhat phra melong Petros halor new mawsiang ngimut bau ta mawsiang de Petros ngan sapteng ga banta balai ngan i benta ngala pen ipi bau Jisu ude mawsiang de Petros haga Bible bro we u Petros kim judon apostol ba ong bau de u Petros de mawsiang judon prophet notul pa baong bo briu de mawsiang baro ki yalap tanggawe khubor bo Jisu udai mawsiang